adofo emanti mu die ana abosumi mu die nte se yodo enti wo a wo hwe me chia ewo odomu baby abrochefo me chia mu nyina ewo odomu je obi adoye enye se obi a wife ana se girlfriend ana se fiancé da bi on patem ho no hwe obi an ho kire ne pa na to bibi ekoche ne se ne ewo adofo embremi na meso me eche me de ewo attention TV so enti mufa message ne embre na wo we share ne da ha na wo like page na wo comment so what I say na bibia 88 ani e ko yedim na wo subscribe na wo share videos na across all social media platforms so na will be answer akabi na tell a friend to tell another friends attention TV so any ma pass e na omode brain me kan atwe mo minya e so for watch e wa if you have biem ene me part 1 by the part 2 by na the part 3 e to so ene ye gba wura yenya ye si niema na ye si niema na ye debe ato na ya akoda na ade a chance na ye no nti ye di reference ma application be na wo ye so nti me cost of fortune me bisa na say ye di reference ma e de ne bi o ha wura free me kura bi ato ene e ma me so le na ko yi ma de nti me bisa na say sunsun mu no application be na e wo so ma so for sure mo akwa ba bi ba na nti ye no ba he no nti na de ne na apon so no say ye si ne ma ese abotembu ana e wura free me kura bi ye me wura free ye me da ma de chance na ko yi batale na me kan tene to see reference ma application be anyway na o kan no san kan na ebetimi ayi bia ukoya tare na den na wo de be ye bi obi dia ye bibia enyaw etiefo ya damasibiem se anopa wie mutie chiama tiefo nyina ade bia a ba wiase bia no nsunsan so papa wo mbane wo ene yentumi ko afie nko kire no em se eheye ni ebeka no ni obetie no edamasi nyamasi a yesi hata bonten no me akachro se anka eye na nipa bonenti na ma de bia no yenya nsunsa so nyame bo wiase wanka nkire o ba bia se woti nyama hata no wodem yesi niama hata wa bonte onenti na wia wo ho ye wo niama bi wo kra wusi ni wa hata no wa bonte a niama bi wo ma entumi firi e wo kra anim mpa enyefe nti yesi niama yesi hata abonte anka shase ne de meka che sunsun sembia ni wewo amuni pa boni do sunti amayenya so application na one so mu no se wusi uniama hata wa bontia na de cheswa sa de anteswa wonya infect bia wo na nia ebetumi abane se ebia na woni obi wa kasakasa wo mantem wo bia na obi pekwa mi de wafa so na uniama ne sa wa awia na woni ho no otumi beyi ba akokọ otumi de apaso twa bi sa na yenim na odekọ ye de obi ntuma watwa ketu e de koyede adwena woni tirimu nti odu twa aye no ono nanim ne aba okoye so atiase nti na ama se wosi ni ama hata na adesa pe na suma ba abaifo committee by na o ma ntuma anko bi se o mo kwan so se na mokọ ekusi se so ye kọ no ye bewie no me ba ni se menifobia ye kunu so dubia ni pe bia opeso obedu bag do di usun ade sample na tuntuma da kokko enti se woni amasi appointment mecha obi tumi de acid odiku acid ya kugu mo de ko pete so ono enku amo wase woni ama atete ono free wa woni ama na ese appointment tumi ibi ifiri na odeko okose ana se odeko ye obi bi se woma ade sanso a omutumi fa wata ade no soma tumi bi ebam ebe yi usunsun firi moko asoma meke obi a wotie me no ebe na som na ma me nkyere musim na because me jamata ye na no kase yo ma me jame de yakura me fi ya se nka atete no enne kura wo ho bet na sofo ni nyina ye omo te se kronkron atete no obi bi yare a omutumi fa wata na tare no no wo fio ne edeko
de nti no de atare no koy atare a wo hye no wo sunsun wo nti om de kwa ne a ese so de ye wa ontum fan ye no de be ya atare no no ate apo the same to be for atare ko no de akoy obi bi nti se esum ba na watade sen esum ma de kye a nyama bebre na ebitumasi ade be no wo ye loka ni nyina sen ho no yi wade ade be no na ebi wo ho a enim bodan for correct mi fa bi ko obato se san no yi bi efim ko na oyi kwa wa mu na adwene be na be ba wutiri me kase obi na be fa enti simple am no twa no hata nyama no abonti no refi na so ko yi ade na odbe so bi di aye bibi enya oh ebe free wa adwene no count to adwene so na nyama because wo si nyama hata na se wo free a bibi nkyere se wo free ye no obi abeye na ebia na oni obi wo bibi ye na obi hu se bia me ja me atare asimesi tu obekọ no obi atwa watare na no okay so mni ba ko video betwa no okay nti se wo na watwa na so obeyi na bia the following day no de abere wo na hu a enhye okay but sen wa dia se we de etiefo menyim ska ya chirenti se obi atwa watade na no na ana obi afa watade no na odekọ oma no de aba fa enchini ya yidi ya fa enchini e wo nwura bi wo e fa nunu wa fa nunu pusa nunu ni wo nsum sa pusa wo sa na mu nsu ni mra nsu fa enchini gu ayi watade no fashion si wa be opa me si wo ma de enchi open so a be say 5-6 hours ni wayi no apropro na no hata e wo afade kugude na wa anya ye wa anya nunum ne bi e ntimi fa nkyene nyama ni ma me nkyere wade bi se nkwan mu na mo ye me edi bia se wo ye nkwan obetumi akase ma nya mokontimi de nkyere nkwan abaye ma ma di ma ye enye de obu bafu bibia wo kwan de ya o se wutiri no aye ma efe pa ade ntina ade sa kala sia sinsen sene bibia wo ne kale nti eso wunya me ni nyina ene be di ko sen kana ha de open num kura abre ene na hwe ni ye hata wo nyama no mo bi ntwa na ukoyi a untimi fa prayer emprasho ube prayer no obetu eyi nyama pi betu bibia ne ne de ye ono de minim se wo ujedi ana obi aka bi a kire ode a si prayer di musu de ya musu be se de prayer bontinti enye an papa ya prayer yo nyama de ye prayer ya ye tu de prayer ni pa yo ya rebi o wo san ko okay ni obi obetuma ya mama de prayer ya ye ebedum bori bia nti ebesre bebre se okay ebesre bebre se media minim ni se wunya nkyere na hwehwe no num ni ka ni num de be yiro go san ka okay kam ko pe ba enkran ha de se menye num na ya asem ane na obenya anya na se wo nya num kura e wo nwura bi ye frɛ no nyenya dabi Fawjin rawajini de fimi msisi ya yutri me pacho etise bo fresh me de ye nyama so etise bo fresh etise bo fresh ne saka kraka etise bo fresh ena ade ne yetiantia da bi ne saka kraka etise bo fresh so ni me je de ni o minimum ka de bi ba da chi ono ayapa ono so ko sa na wodi nkyere na ikum okay mabo ndi fine mabo ni di achiro okay boni di achiro na de boni di atse o mo tie de ni atse bo frɛ okay so for sure that was it if you bola so pa bola so okay there's attention to be for na o so is na ba ni no twetwe nkomo we part 3 we sambe to so ye de part 4
to so ade amom sunsun de ene ma ne hu hia ye pa oh yes because bibi o wiase bibi de bibi o wan ji bibi ne nke se wiase na ese wonam ho wa ya de keke me de me ji bibi di pa se wa ya de e wo e wiase sa we ne nko a watuma kire se wo didi no bibi o wiase o think na se bibi o wiase ma no ko bush na ko ya de bibi o wiase pa o da na wada so ne ma nkrofo ye Allah driver ni bia o tumi drive kwa chire enentia but atiefo etie me adaba fo wom driver ni bia o tumi drive fi akra especially mom kita ka kese akra yes ko ka chere se bibi ni wiase but aso ko ka chere she won na be da o ka se bibi ni wiase bibi o wiase nsenda so fe bet was part 4 ti comment bia ba e sambe froni enu agogo na me shira mo People are subscribing to the channel for me. Now, share videos across all the social media platforms. So, if I am now tell a friend to sound different. Me see video no kwa saka and show and share. Now, kwa show be kunia. Because on one nim ebu okra na sa na ma yen kire no fie. Ya so yo koyen kire no. Ne papa bi nkire nti na fie nkire no. No mama bi nkire no se no mo di word no mo computer bi asola no nam ne phone so. Nti onhu we nti video no o send ma na no se ene se se me tuma na mo be am de ma na mo be de be. E be sisi e wota ma wo se me pie wota ma wo se me tena se. Wota ma wo se me timi di tutu ma na mo enyina makra mo da se ne esa me share attention TV so.